Pulano, Tini the Prahastin Jot, the Lukurano, Sandra Kaham, the Tini Chinaro, Tini Honorable CM ni, Nok Tayo Abatom Tayo, Tini Joto, Tini Press Media of Pfizer Belay Hambai, Jotoni Bagino, Kasha Koktumakaham, Tini Ttaadc Hapang Wngwi, under 19, Chelarokni, Eba under 19, under 22, Brirong Wngwi. जों खायसे फुटबल टीम हरियानाव थांना थाङै दङ आवन बागै जों दिनै अरा आसुलै खायसे प्रेस मिट खालामनानै दा दिनै अरा आसुजाक दङ दिनै अनारेबल सीएम टीएडीसी नि दा खरसा दङ दिनै सिनियर कोच दाबो दङ दिनै खरनि प्रथम सिनियर कोच बरंबो जों सिनि मुइ फैनाय दाबो आं दिनै बरं गोनां सीएम न प्रेस मिट खालामनानै बो आं जरा लेखे हमबाय ब्लैक खातों मने जरा आने के तिनी चिनी बिस्कांगो तंगो ऑनरेबल डीएम स्पोर्ट तेबो चिनी ऑनरेबल कोच ते मैनेजर तंगो तेबो चिनी थंतरं रक चिनी क्लगो बासजा बरो खनानि सिमी हरियाना थांनानि बागै हरियानानि रोहतक कायसे जागाबो मों आ जागावो चलारक अंडर 19 India ni kaisa competition nai student Olympic Association India ni borok organize khayo a jagao thangoi participant khainai bridog under 22 borok bahaina a jaga thangoi participate khainai thangnai bisirogo bahaina chini adc hapangni wngwi borok thangwi phaijak chini honorable coach dasubot deborma boni netritwe borok talang thangoi 2017 bo India ni champion mawi phaikha जों आसा खालायो ताबो बहायनो सिने अरनि थंगोरों लग जतनो कप्लाय ngoi फाइनाय हनै खातंग लायजाक इंखे खना फुं 8 टानि सिमि बर आगरतला रेल स्टेशन नि हयते थांनायनि चाइनाय थांगै हरियानानि रोहतक जागाव कायसा बर कम्पिटिशन पार्टिसिपेट खायनाय इंखे थंगोरों लग पंगो तिनि सलारावनि अंडर 19 नि सलाराव Hayong Jomatia, goalkeeper, Sobat Jomatia, captain, John Jomatia, Anthony Koloy, Naisa Jomatia, Chinsluk Jomatia, Bikram Chagma, Katal Jomatia, Santa Joy Riang, Jagot Kichu Jomatia, Johnny Jomatia, Sahil Jomatia, Bokto Sadon Jomatia, Monish De Borma, Noni Koloy, Abby De Borma. Chini coaching winai aro Buddha Deborma te manager nai Bijoy Jomatia borok chini o thongkrong bodolono logeroi muthungoi chini tiprasani mukhangsung runai asa khlaibu thangnai bisi hai borok bu haine kplai ngoi phainai teibu buri ni bisingo tongo Payal Jomatia nene Buddha Lakshmi Deborma Sonali Deborma Manakshi Deborma Rosi Deborma Sumita Jomatia, Uma Devi Jomatia, Saloni Jomatia, Nisha Jomatia, Jivika Deborma, Suari Deborma, Sima Deborma Captain, Sample Jomatia, Sifti Deborma, Pavita Deborma, Priti Jomatia. Jaga Kosunai Bijoy Jomatia, Manager Heke Sumon Deborma. Uma Heke Boron in Netriti Thangui, Haryana, Boron Suron Deborma. Borok thangui jagawo chini ADC hapang hoite जों जे मानसा जों बरनो चुबानाय chini EM ni sport puilawo no borok bai kok salai paijak boroni chanani nungnani joto खरच जे मानसा chini ADC hapang ni hoite चुबानाय teibo chini dasubot borong gona coach boni byaktigoto saktharmani bagoi bono blaike paiplaya hamjakma tei chibaya pharu teibo phainai salogo जों tini TFL tabok cholei tongo nirok nognai bwskang TFL ni match bo haine je pro final match nai apro chini Bharat ha kotor ni thungkrung khoroksa football baithung butia phaisok phainai abo bo chini Maharaja salai tongo bono orotoi family chief guest khai tobowani bagoi teibo phainai salo chini tipra hastini thungkrung no football especially football hingke chini tipra sani bagoi blai thungmung mane chung bono chajago tei thungnani bagoi bo rungko जों o jaga jotoni sai chini skill tongko
hani bangoi phaine salo bosung chini football na teibo tipra sarokno kusugo ti sarokna ni bagoi chung thangnai Delhi o bosung 28 tarikh Brazil ni ambassador by Maharaja ni netrite chung malaika apro bo haine Brazil ni coach no chung oro tipra haste o toboi sini thungkrung omahai tamusnai 16 17 omahai selection khaiye borok no kaisa jaga o tongoi borok ni Brazil ni coach by toboi chung phorungoi fatar haste o simiya বিদেশ বসং রহবানি বাংই চেষ্টা খাই দং ইনকে তাবো বহাইনে বড় অর অলিম্পিক স্টুডেন্ট অলিম্পিক এসোসিয়েশন नि जे थंगकरं को भारत हास्ते नि जतनि से कप्लाइ को ब विदेश मा थांनाय नेनि चिनि कोच तै सिङो साखा ब तै बनि खोक्तै जों खाना लायनाय सिंगापुर हाय के बा मालয়েশিয়া ও मा थांनाय इनके चिनि ति प्राचानि मोखां तै बु कुसुओ गायनाय जदि तिनि बरक भारत हा कतरो कप्लाइ इनखा के বিদেশও जों थांलाय मोनाय आं बरनो उइस खायनि मोसौबो खाबाय हामजामाया फारो बरक चिनिति प्रासानि मोखां जों लथों कप्लाय ओइ फायथों अमसों आसा खालायो चिनि एडिसिनि बोखाखदैबो जों दैबो याक बारा बरनो जों सुबासो खालायनाय ताबक जों फायदि चिनि कोचनि खोक्दै क खोनालायनाय तारिख फाचिंनि चिनि सीएम सारनो खुलुमो ताय चिनि Hiem sar spus yo de keren spus ni tai sini media tai ani khapang ni player ro joto no thiri no ani khapang ni hamjang maya thare ini awar pokhe thai same football emon ekta jinis chini thui bai no bokrung jak nei wan tam humala jesa pa no ngi jeng buni sai te kisya abu jak amni bagai sini onek त्रिपुरा राज्योआव जों नायनाय खांके नरक जतनो गर्व बुंनानै क माने खा बाय हामदांनानै क एक समयो त्रिपुरा राज्योआव जों नुगौ जोंनि बर'नि संख्या फुटबलाव अनेक खम किन्तु जों दाबो ए डिभिजन बि डिभिजन सि डिभिजन बा राखालसिन आमाहाय जागा जोंनि बर'नो मेक्सिमाम जों दाबो बैथिबो आं तैबो आइसा रिक्वेस्ट खायनाय शुधु फुटबलियासो अन्यान्य इभेन्ट तो जों माहायकेनो खालायलायनाय जोंनि सारजों सहयोगिता बाय जोंनि मिडिया पार्सननि साहस रमानिबाय ताय आं बिसेस खायो जोंनि अति ताबो हरियाना नि रुपको थांनाय गाहाम रेजाल्ट खायनो होनाय आरो जेबाबे जों जतन साइमानो गत 15 दिन आगेनो जों निजारा आलोचना खायनाय सारजों बाय आलोचना खायखा सारजों अनुमोदन मोनखासों मामन परे जों कोचिं आरम्भ खायखा सारा त्रिपुरा राज्योआव जों 165 जन मतो सिनार सिलेक्शन फायखा आबुनि मयते जों फार्स्ट सिलेक्शन नारेखा 37 एवं आबुनो 37 मयते जों 16 जना मेन टीम खायखा अ मेन टीम न ताबो जों हरियानाव खानानि आटा समय जों रवाना जानाय आं इसोरनि थानि अमन कायसानि मुसुमु सिनि कोच ताय सिनि मेनेजार गाहाम के मुथंगै चिनि त्रिपुरा राज्य न तथा चिनि एडिसि न जलक मलक समखां जोंनि सेस मुनि फायलायनाय जों अ जागानि हासिं सार सायखना रेखा अ जागानि चेम्पियन नंनाय इन्डियानि जारा चेम्पियन नंनायफोराव थांनाय इन्टारनेशनेल ओंके विगत 2-3 बोसोरनि आगे चिनि एडिसिनि टीम थांनाय सारा पृथ्वीआव एकटा लारा रेखा जे त्रिपुरा राज्य बर' बजागान त्रिपुरा राज्य आमाहाय एकटा बई मावान छका एवं मीडिया वो विभाग न प्रेस इंका आमाहायके अतिमबो मानथोन आबनानि इसोर थानायनि कैसा माने दियाय आर पासापासि सुस्थ शरीरके थांबायथेन के कोनो कष्टता मानबायथेन के आबनि बागैनो जों एडभान्स न टिकेट खायजाकसिनि फिरनायनि बागै टिकेट खायजाक आसा खायो शुधु जों ताबो तामो वेटिंग जों रेजाल्ट जों जतनो खानाय जंनाय सारा एडिसिनि एरिया सारा गुता त्रिपुरा राज्योनि बर' ओ जे हरियाना थानाय र तामो रेजाल्ट खायनो चिन बुखाव हायनि गायसे खेब दंनाय गाजै चिनि ओ खेब दंमोन जोंनो बुनि बुसकांगो बुखा कतल कुवाल खे खाखला फेहलैनाय एडिसि टीम फोरनान बागै दायित्व चिनि प्लेयार आं ताय सिकक सालिया खेला दुला थांना थांतिनि आनन्द जेमन दङ कस्तबो तेमन दङ आमाहायकेनो जों माने गात प्रतिगात न पारङैनाय सेस मुनिलायनाय
जों अ जागायाव ताइसा अ सार जों यागाव जों समर्दन नानाय आमाहाय माने दिर बिसास नाविनाय नर जोंनो अ साफैजों फायदि आने आमा असुस्थ गई थै थांमोन परे आने आमानि माने बर ब्रागि रक्त बसर माने दिबासी होनो आमानि बागै आं थानन आनि कोनो चान्स करे तबे आं चेष्टा खायनाय 17 तारिख आमान पाइखे का 18 तारिख आं फ्लाइट देखान थानाय तबे एत सिउरिया तफानो चेष्टा खायनाय चेष्टाबो दंनाय आर आं आसक साइनो जेसिनि प्लेयार अफ सिलेक्शन खायमा जागाबो जों जत पारिसा जरतै जों गाहाम चेष्टा खायका सिलेक्शन खायनायनि आमुनि बागानो पाइफेया तैसा हामबाय रैने आं जतनो खुलुंगियाफोरै आं खारनो